Tako, odhajamo proti ribi tržnici. Bomo naredili en posnetek za YouTube, za spremembo. Ja, kako navdušenje. Hello. Ja. Odhajamo. To je naš šef, gazda, Capo. Yo, the fish market. Hello. Good day. How are you? Okay. Odhajamo. No, zdaj bomo razumeli vse. Ne? Ne. මම හඳුරන මේ අයියා කෙනෙක් තමයි ගෙස්ට් එක. මෙයා ඇවිල්ලා මගේ යාළුවා. Poskušajte kaj razumeti, naučite se singalščine, ker bomo prišla prav v življenju. සමීර අයියා. Ne? දන්න සංජය. මම බෝට් එක. ඔව් අපේ මාකට් එකේ සංජය දන්නවද? දැන් ඉතාලියේ ඉන්නේ. ඔය මාකට් එක? ඔව්. ආලු මාකට් එක නෙමෙයි මේ බස් වලට එකට මෙහා තියෙන මාකට් එක රෙදි මාකට් එක. සංජය ප්‍රනාන්දු. Voilà, vse razumem ljudje, vse razumem. Vse mi je jasno, kar govorijo. Oh, ja, danes imamo približno 30 stopinj. Ja, zopet bo lepo zadišalo po ribah. To mi je ostalo v spominu. No. Tu pač vozijo ko v Angliji, po levi strani, kar me ful meša. Ja, je vroče, ne? Ljudje hodijo okrog s dežniki. En tak tuk-tuk, novi star nepadih, približno $5000 bi je povedal tip. $5000. Za njihove razmerje je to kar precej denarja, ne? Spali smo fantastično. Našel sem, zopet smo v istem hostlu kot lani. 20 evrov na noč. Fino. Vsi zelo prijazni. Še en dežnik. Smo našli pravi čas, ne, za iti okrog opoldne. Še dobro, da sem se namazal s kremo, zaščito. Samo zopet me bo zapeklo kot škampa. Evo, to je lepa cerkvica. Tu na Gombu je približno 90% prebivalcev katolikov. To je tako posebno mesto, večinoma so katoliki, velika večina. Ne? Ajde stud. Danem cene so približno tako kot lani. Koliko prometa? Točno poldne je. දැන් ඉතාලියේ. ඔව් දැන් අවුරුදු 5-6ක් විතර ඇවිල්ලා ගියේ මේ මාසේ තමයි ගියේ ඇවිල්ලා. Ja, včeraj, ko smo šli na ono, අනිවාර්යයෙන්. sem že pozabil, kaj sem jedel. Samoza, ja, samoza je odlična stvar. To sem jedel prvič v življenju.
ljudje prodajajo marsikaj, biznis laufa, res. Ja. හංස කියන්නේ හොන්ඩා බයික් මේක කරන්නේ පොලිසිය ලීගල් පොලිසිය කියන්නේ පොලිසිය කමර්ෂල් බැංක් එක එතන ඉස්සර ඇතුලේ පාරේ මේ හොන්ඩා බයික් කරන් බයික් ෂොප් එක ගරාජ් එක එතන ඉස්සරහම ඇතුලේ ෂෝරූම් එකක් එක්කම Poate පාරේ pușchi, ගරාජ් si. එක කරන් අයියා මන්දි කොකිල අයියාගේ ගරාජ් එක Zmanjšal zoom, ne morem zmanjšati, gledaj. Kaj, ne? No, kosilo me danes stalo 3 evre. Smo jedli rižoto, zelenjavo, pa z jajcem, pa sadno salato in tako dalje. Se približujemo v centru. Sadja kokot šte. Lepo, lepo, meni je bolj lepo tule. No, zdaj ko imate čas, lepo bi vas prosil, da se naročite na moj kanal, meni dosti pomeni. Vi boste porabili mogoče sekundo od spodaj v nek knov, naročite se, pa boste videli naslednjič, boste bili upozorjeni, kdaj bom naložil nov video. Malo se mi zatika v jeziku, ker sem zadnje čase bolj malo komuniciral, pač govorim bolj malo. Zdaj bom pa mogel kaj povedati, a ne? Še en kuža. Začelo dišati po ribah, ljudje, začelo dišati po ribah. To bo pa verjetno malo zasmrdelo, ne vem, kaj se tu dogaja. Nimam pojma, kaj se tu dogaja. Yes, Slovenija, ex-Jugoslavija. Jugoslavija, no? Tako. Smo že blizu. In še vedno bolj. Ja, v daljavi ste že. Tisti smer je železniška postaja. Tu negom ogromno ljudje spremljajo nogomet, to je bolj unikum za Šrilanko, ker njihov nacionalni šport je kriket. A v Negombu so večinoma rimokatoliki, oni pa obožujejo nogomet za spremembo. Evo smo že na ribi tržnici. Joj, vonj je vedno močnejši, te luknje se spominjam, zdaj bo začelo trest, ja, zdaj bo začelo trest. Ja, cesta je kakršna je. 300, yes. Drži malo. No, tu primi tako in glej, kaj snemaš. 300, yes. To je 1 evro. 1 evro nas je koštala pot. Excuse me. It's okay. Gremo ven. Thank you. Always. Oh, what is? Check. Yes, and my Infanta, please. Hvala. Bye. Se opravičujem za tehnične napake. Tako smo tu na cilju, zdaj se bomo pa sprehodili do plaže. Momento, primeš. Kaj tu prodaja? Fan prodaja koruzo. You like? No? No? Idemo naprej. Vidimo, kaj imajo. Česen. What is this? Kaj je to? Is onion.
Njen, česen, to je česen. Čebula, krompir, česen, krompir, čebula rdeča. Samo neka mička naj, vse skupaj. Idemo še sem pogledati. What is this durian now? What is this? This is kos. What? Kos. Kos, not durian. Not durian. Kos, I don't know. This is for what? Yes, it's pala. What? For? Sri Lankan is pala. Pala. For salad? Yeah, For salad. salad? Aha. Ananas. Idemo še naprej pogledati. Hello. Kaj je to? What is this, guy? Jack is kos. This one. This often. Yes. Very sweet. For moment, no. This is good. Aha. What? Varaka. Varoka. This is varoka. Aha, varoka. Lepa zelenjava. Nice zelenjava. Tomatov, karote. Zelo lepo. This papaya is Papaya, mango, small banana. In Slovenija banana is big now. Mi imamo večje banane, fantje. Naše banane so večje. Ja, velike in čvrste. Gremo naprej. Gremo še tu pogledati. To so sokovi. Saft. Ananas. What is? Gledajte, kakšne rjave banane. Zanimivo. Kokonut. This is king coconut. Yes. Hello. Nice. I come from Slovenia. Ex-Yugoslavia. No? You are young. You are young people. Yugoslavia? Understand Yugoslavia? No. Okay. Thank you. Bye. Gledajte vi to. Watermelone. Go to fish market? Okay. To je kraljevi kokos. Meni ni všeč, všeč. Problem je v tem, da je ful topel in ni osvežilen. Če bi bil hladen, na hladnem bilo boljše. Fish market. Idemo pa proti ribicam. Ljudje, veste, kakšne vonjave so tu? To sem že lani povedal. In te ribe gre vse za izvoz. To gre vse za izvoz. Ko posušijo in so konzervirane. Ja. In pomislite, ti ljudje delajo za 80 do 100 evrov na mesec na tem soncu. Leta in leta. No? Ti se smer, Paul? Leta? Hello? Oh. Tako. Vonjave so tako močne, da se ne morete predstavljati. Kako je tule? Pocoljo, pardon. Ciao. This is all for export? Neče govoriti, ne razumejo. Gremo naprej. No.
Gledajte, koliko teh rib. Noro. Jaz komaj diham. Ne vem, če bi dihal na usta ali na nos. Ker te vonjave so premočne, ne. Aha. Zdaj bom dal malo Gajanu. Gajan? Yes. Kaj pa tu dela? Srdelce, gledajte srdelce. Name? This is in Slovenia is sardele. Halmessa. Sardele iz Slovenije. It's little bit. Huh? It's little. Aha. Very nice, it's fried. Yeah. Fried. Yes. Tu pehtajo za hrano. Ptički. Ja. Kaj so to za ene ptice? What is this name? It's Sri Lankan is coca. A? Coca. Koka? Yeah. To so koke, ljudje, koke. Koka. Koka in vrane. Precej smeti tudi prinese morje, ne. In the market. Gremo še čez market in potem bom kamero malček zaustavil. A ne, da ne bo preveč vroče. Zelo vroče, mislim, da zdaj je trenutno približno 32 stopinj, tak občutek imam. Samo mi smo na teleta, smo šli v največji vročini na sprehod na ribo, tržnico, tako da bo čim bolj smrdelo, ne. Tam pucajo ribe. Nice fish. Big fish? What is this? What is the fish? No? Big. Pogledamo naprej. To so škarpena. Mislim, Slovenija, škarpena zrote. Škarpena. A? Jaz v Sloveniji ni škarpena. Škarpena, jaz. Ribice. Tu pa so lepe ribe. Wow, nice fish, this is fish. Orada, brancin, špic. Yes, not for this video from YouTube. Big from Sri Lanka.
Stuti Machan. Very nice Sri Lanka. Very nice. Stuti Clean Machan. Sri Lanka. Clean Sri Lanka. Yes. Clean Sri Clean. Lanka. Yes. Yes. Very nice. Very clean nice. Sri Lanka. I am here second time. Yes. Very nice. Thank you very much. Very, very good. How much cost it? So, This big. cost in Sri Lanka price 7,050. 30 evrov ljudje. Wait. Money. Da boste videli, koliko stane. 5,000, 6,000, 750. Aha, ja. This one. That's it. Se pravi, čakajte malo. Yeah, that's normal price. 4 kilo. Kje je moj? Gajan? Yes. Home here. Gajan, home here, please. How much is in euro? In euro. Kilo ka din mali 10 kilo atrás. 1700 rupees, 1 kilo. 1 kilo. Ja. 1700 rupije, to je 5 evrov. Ja, 5 evrov. And how much kilo? Wait. 5 kil. 5 evrov. No, 4 kilo. 20 evrov. Kje to dobro? Ja. Betul kiyak kena? Atas konsep. 7,500. 7500, das ist in euro. 25 evrov, ajde. Ne vem, zračunajte si sami. Thank you very much. Ciao. Stuti Machan. Oh, and this is not in smear. This is tuna. To pa je tuna, nisem vedel. Tuna. Yeah, nice. Thank you. Ciao. O, gledajte, sipice, pa kalamački, pa škampiči, gamberi. Nice fish, yeah. For me is the best. I like, yeah, fried or on grill. Thank you. Gledajte to. Kakve lepe tune. Zdaj vem, da je tuna, no. Samo to ni škarpena, je podobna škarpeni. කවුරු දෙන්නගේ වෙන්න යන්න එපා. යන්න ඉඳන් යන්නේ. Kje ga je? ඉතින් සාර්සියෙන් නෝ තුන්සියක් දෙන්න කැලක බලන්න. කොහොමද දෙන්නේ? Friška roba. Ampak vonjave. O, grancevole. Grancevole. Cevole. Tuna. Sipe. The best fried, no? Ta ženska je imela tak parfum, da je prekrivalo vse vonjave. Zdaj sem s tom se pošpricala. Sardele, ne vem. Tako. Gaja ni glih najbolj navdušen temi vonjavami, zato je zbežal. O ja, fertig. No. Oh, this is kukurma. No, what is this? Ginseng, ja, ginseng, yes, ja. Ne pa dajo vse živo.
Daj, sušene ribe, že suhe, samo ni to zrnene, to pa ne bi jedel. Te posušene pa no, yes. We go in the centrum? Yeah. Huh? Centrum? Okay, yeah. Centrum. Samo res imam ničkene banane tule, ne? You are okay? Yeah, I'm okay. Please, 5 minutes, you, please, 5 minutes. Yes, Tako, bom moral malo počivati, ne? Ne, pa pogledajte, ta drevesa. Zdaj gremo počasi proti centru. Zanimivo, na Šrilanki še nimajo zalepljenih zamaškov kot pri nas. Ne, imajo še one ta stare zamaške, one normalne, ki še lahko normalno pije. Kuži, ne. Always is that comes. Huh? Wait, What? this way. Centrum. Not here, center? Aha, okej. Smo zgrešili pot. Center was more for food, no? Zdaj gremo lepo počasi proti centru. Se vidimo kasneje, dam na pauzo in da me ne bo kakao tako bolj. Vidimo. Hvala. Stop. Pauze. Tako, zdaj smo pa že blizu centra. Se vračamo proti centru. Jaz bi vam svetoval, če kdo prije na Šrilanko, svetujem, da si naloži Pikmi aplikacijo, ker bo prišel dosti ceneje skozi, ne? Ker se lahko izogneš morebitnim, ne vem, čudnim cenam. Tako da preko aplikacije te lahko ena vožnja stane €1, če pa pokličeš kar tako, ali pa ti nekako se v cilju, ti šoferje lahko plačaš za isto po €3, tako da brez veze me ta denar stran, a ne. Nekaj moramo še pojesti, eno malenkost. Ceste so malo tako čudne, s luknjami, tako da skačemo. Dobro je, samo da pridemo na cilj, to je važno. Spomnil nekaj mandarin si bom kupil. Ne, šel po mandarine. Ja, je vidim.
Ja, mandarine si bom kupil za vitaminčke, da se malo napolnim vitaminov, a ne. Trije na motorju, greš čelade, no, z otroci vred. To je zdaj moj drugi dan na Šrilanki in pred menoj je še 28 dni te vročine. Čez kakšne 2 tedna bomo šli na Sigirijo, ne, najlepši plac. Lani mi ni uspelo iti, ker sem pasil pljučnico, letos upam, da bom imel več sreče. Tako da pustimo se presenetiti. Tako. Dihan. Ne vem, če se vidi, ampak ko pogledate palme od zadnji, so vse so polne kokosa. To rase hrana čez celo leto, non-stop. Narava se ne zaustavi, nič ne miruje. Non-stop rase, non-stop. Tako, ribjo tržnico smo danes videli, isto je kot lani, nič se ni spremenilo. Ja. Ja, danes zjutraj sem šel v Krivcu, sem se šel malo postrič lase in mi je stalo 3 evre. Tako da sem se malo uredil. Smo pa šli na cilju. Pa je. Amaj smo doma? Jaz sem pa malo se zamešal, sem mislil, da se bomo sprehodili po centru, pa smo zopet doma. Ok, yes. Znači, jaz sem mislil, da bomo šli v center, on se je zapeljal v hostel. Fajn. Yes. Thank you. Pa smo zopet doma. Naš hostelček, alo. Ja. What is? You're not small menu, only 70. What is? It's my money. Your money? Yeah, Your money. not change. Okay, thank you. Je pa plačal on. Gremo jesti, food. Gremo. Torej, sem hotel povedati, če prijete na Šrilanko, naložite si Pikmi aplikacijo, ker vas bo stala vožnja tuk-tukom mnogo ceneje. Namesto 3 evrov, 4, vas bo stala recimo evro. Se splača malo pošparati, vsaj pri teh stvareh, ker nekateri izjeme znajo biti tako bolj, ne, pustimo se. Food? Ok, yes. Gremo zopet v našo restauracijo. Naša priljubljena restauracija. Yes.
No, it's not. It's hot. That place is good. Yes. Hello. Yes. Not hot here. Jaz se bojim, da bo tu prevroče kot plastiko. Da vidim, no, bo kar bo. Ok. Zdaj bomo zastavili kamero. This is for YouTube channel. I have in the Facebook channel 35,000 followers. 35. It's your YouTube channel. Yeah? Se vidimo kasneje.